you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much. Ebebego aya apnoso na madwenkyerɛ no ensoso no yesomu pa eye na ebusia said ya mamoni no yesim konya sei ade ana kyese ensem a edi atrentwie ewo menmu a ehwe anase ehu hia se ye ka na ye peni nyina ne pomasi bene no ene ye de bebeto apa eso etwe no sre ene abasa na de etrende na de ekoso ewo ye mayi emu eye ensem a na se ewudi a akoso ewo Kasoa empatamo on much at the Thrέatens and in Nicholas Ekokokun Aba Brantia what did 10 years I Ishmael as they say Papa yet the idea to run out drink one more enter a year at year to run out to one over our 4 ebinum so a day bought a year or mine penny for any a year society a year work a move ebinum so is a social media so and I'm a time your mother in our air for ebinum so is the say adverts in your mom wo TV so name the most for the banner no and I generate into all these ama and net day and kwadeyi one more etimi akakodi aye bone for them exam na exam no say ebo eba maami bi a wono so wo Kasoa program no mu wono ma babonte madam Tewiam wabekasa eda fansem no wo chimu se na hyese anka ye ne babema wono so 10 years sa ti say Ishmael and na wan hwe ya na anka to ranking way anka ye de baba beso anu na emum ne ba no that day no o prove stubborn pa eno na etwitwa ede eje ono ebiemu nso police arrest akọ eso na NMC for so nsem o mabeke kan na yam papa honorable Kennedy so edia wadia bebo so ni nyina nene ya bo ne bedese mampohene aboma yede abegu yapuno eso na menko a mentimi entna so enam se benu eso a emia enatiko ho ensuso enko ejina enunti matunsa ede afremi ankasa me ma menu minuanom ankasa mpanifo se wo mo meka me wen na se de ensem no ebekọ no o mo so mfa wo ma dwenkyerɛ emra ememetu edwa ende emaye enti yenko ne konko ma wo mo akwaba sonko eyeye maame ana ye nuaba achire muhema achire muhema aduro na ni se eye shodi na ebiemu nso so ye maame Lydia ono nso so ewo mapono eso ha no nti se de mfonyini etwa no mo behu wo mo me mamo akwaba ya bibia boko de twede ampon de achen na ho ayefe misinso pacha onso bibia boko de ede kristasi na ye hwe eye ensem no se de aba ye maame Tewia wono so na kyese wo eye Kasoa ho no abekasa ede afa ho akyese wo kyeremu a na ye nkwada no eba ye no ba ko eba na fie akyese wono no beka kyere ne ban a wadi 10 years se wonji nkokoto nsu embre nsu a wo banu mu e na akyese ne ba no kyeremu se wono nya de se wo bekọ onkom enti ase na wo hya akwada ne se akwada no nya de ye nkonkonkoto e na akyese papa bia wo gina ba bi ka se na se wo ne nsu kom edo enti adenti na wa won sore enkonkonkoto eye wa adenti ma mi de wo kyeremu a na kyese eye ka esan de wo no ne ba na nka e ba be sign no na fofie na antoata na se ne ba no na ya asodin a sa musu ni efri no so na ansa na me de ensembusan betu dwan man koti ma me na ensem no emba ne ba ye beto aso.
so me ma watch ya say ye cemetery me say why na we wunu why innocent oni mu hwe how much more say ni ma me be ma oduane adi uwia wa say kuni back ho ye nya de sa that very day boy we ade be ti amete se we wunu boy na oba mi fie me tawia me fie me back me last born was 10 years what ma say ena me wonana no so mienu wo ho oba no so ma me last born no o se so kwamode no na me so me ninsuo o se ni onko to pure tamra me ba ni so onko that very day me ba ni play stop o so onko e ho na me ba ni ye den o ka so onko no na boy bi wo ho na ofra no so oh ebe ya boy wan ka sa sorry bran so kom na de o enye be sin na kotobra ana kotoba ye nti sa na o so ma me last born no na nka wanya na achi no e de meka na yes na mami wode ne nsem no etuja me nua ba shodi wo hwe mante we wo mo plan na wo mo edwin ye because na say each one no put na e bia na say onye ne target kura na emu nke ye we no na wo mo pebo manya no e na say wo mo ede ko abrante eye ishmo eso na akwada ishmo eso wo hwe ye abrante wa na mwasiso na sa adwin we timi ba mutimu se my yade we ma try this year way ani yinti ene ma memfa other channel no wo sha den ya na be man kwada na ye so hungry for money to that extent say enunti no wo mo be pe kwan bia eso say ma me we ba ani ye dia ene we ba betimi ayi de na betimi akade afa kwada yi eni o mayi mu yo me la se mi chia o tie fo nyana emi say Ghana ha na ye wo no metimi aka say aburo ni beyi before Ghana ye be koso pan wo ho minyi ni say Ghana beyi Ghana be sisibri a ye wo mu sa say ni say hunti na make asa because Ghana ye say menye sika mene memma okay me so menya bia ye mene memma ye mpanifo no me di blame ni nyina me di pipa ma ye mpanifo no na me di bia ma ya sofo no mu bi no wo Ghana ha se enka we ya sofo de kan ho be me da se wo ho yen show se wo sofo be bia TV station na wo no ama ne ho to me TV station ni ye me dia enti so ma abosomfo wo ma nke ensam fata no wo mo chance because of sika wo benyanti no a TV station say abosomfo na meye sankwase ya niema we so say ne say hunti akola hwe TV na so wo hu say bosomo wa wotena se so ba be ni ye but I hardly say akola hwe TV na osofo kra ba TV ni so wo preach a wo bo hu say akola na ayi afri ho but yema bosom emra TV ne so say ye chere say fa 1 million ebeji 2 million and for 1 million ebeji 3 million or you so desperate to watch that thing okay ni nyina ye hoan mo na ma ho kwan asofo no na ma ho kwan so mo TV asofo no mo bi no me ti way minim TV station a lot of TV station a woman na mo ho kwan e na omo yesa na me ye program bi o TV station okay papa ni pe mu ka chen shodi sika ma inti ese ye ma kwan na eye abosomfo na mdo mu osika ampa so eye nema e koso o manga na hase ana efa bi nso free awofo no se ni se hunti ankola wo mu nyia muslim mema tete ye ya papa so wanye den antete be ma ye hardly say e be ma obeye e wo ba nsem me can say bia single parents okay me family auntie me auntie no kita ankola 6 sisi da bia me ka say edin ya to ne ya to chewa na bo anyina na ya asamonko because me auntie tete ankola mamu 6 obi eni wo say ye okay o say ya kutupram ma me ye 2 girls and na yet but obi eni wo say ye awofo ne bi ewo mo se bo na wo akola no ba se dia wo betete akola no enkola na bi wo ho a edu 4 years no wa yes stubborn say na esa wo ye no chene ka wo ye mo wo ye de na enya ewo mo atia no ba bro na fa se di bebre ewo mo na watia no ewo mo na wa chena ba ho ebu ho na wa fra oh se na wo ye emfa wo nko ana wo obi a boys ni bi wo ho na brabo enya fa ne toto hwe we ba unsa se we die
nkola no mu ni nyansa ahyase me say na awofo ne broto nkola no ni nyina account bi okay because so 16 15 what is sika sa ekwan ene yem to say Ghana say me pentama nya me ho enka ha to say me I me dwen wa me say akola keto de say sika no de kwan sa wakola keto suko no ma te se wo ba hwe nkola bi o ha awofo bi tifia na akola 15 16 no de car ba fie na ma mete ho isa so ba putu akola ne ro wunya sika wei e na wo ko to car wunya wei ono so ba ya na waje na wa tu me be what be say ejuma wo ye okay awofo ni bi ayem proye e na ehye omoma no e na eye sa ye pentam itidie ne ye Minion. Say you back at TV stations. All that conformia man no mo ye no. Omo yini free TV station one. Minim process bi a wo mo ye obi omo preach ye. Okay. And so airtime onyam to. By the amount comfort exactly. So omo meme ye wo mo show. E dey na so omo de omo host. E dey na ekoso. Inti sadie we ye si enye wie yo. More to come. Hey. Miniaba. Shodi nsema wodi etu eja which is ono ohun say awofo binom eka ehun say akwada esina adwin se wo pesika say awofo no ni ne ba na adwin mu no beka say me na me adwin ama me ba na say chinchina wo konko pesika nti eba ne say ne yemfa so boni bi mo awofo no for enkwada yi omo ani amoho nsema wo mo ye yo me chia wetie okay the tia was said there so boni bi bo parents ne say sasa akole ko ti se ni aminu aba kan yi akole bi wo ho de bibi bebe fie okay wo bisa ni bebi ade no nya free e tete wani age sa plan ade na aba o so friend tena se no bisa no meba wo nya wo he wan na de ma wo we tese o bisa no o bisa ne hwe e no ane se me ba de ka ba me ba to we abrem especially young man teenagers ne mame everything otifie na plan bibi aba oh ma gio it's so baby say me baba madam for we me famro oni akra mo nya adwuma it onye sika no the talks ade okay it also bisa no say futu do ho na de man kakra na wo kire no like so be ye be jam kala na sa omo nya de omo pe ano so de mi nwa ba emwaye na wo hwa de ntina ama sa sika ni bre ya hye nkwada yi emma eye den ya na tete ama wo eni bre sika se wo be hia kwada bi a wono na adwen nyina ye sika bibia wo enkomo no be de ye sika eye den ya ntia dudu na woni say because we say o meyi emu ayeden enu ntinu say one start from infancy and prisika na wo benyini no wan ya na wonya bibi nti wo woni say eye enu ntia o meyi mu ayeden na say ye nkwada na nkasa no say era ye wo mu no eye da yino na che say epushi nkwada no ma wo mu ye sade no oh wo ho ete say bi nso wo ho a enti sa che say akwala bi wo ho a wo be ye ne dien dia waka so be ye ne no ana obeye oya kola bone dada and you obey ne die nkra na eno na obeye but parents no dodo na if parents okay dodo na if behavior and dodo na if parents no say e kire nkwala no from infancy o say o kire no okwala bre mu say me sorry no pa minim dia me okay me mama me papa what say me papa no e very strict o ma wo pie kra nkwa abonten na say wa ko father mfo bi abefie de bia wo fie oba na obi a pe bebi di ni ti akoshe because oba de bi obese usua ande de bi oba otu book no esua obi a sorry book bibi na otu usua ba pass obe pia kwa abonten ene ya sada na de wo nefie sure be show me papa onu do de belt kra na hwe on fa ke ni kra hwe na waka se wa fa ho adi belt pa obe pa ko yi ne try mu belt no de ahwe enti no parents no o say ye hwe se ne betete ya math o say ye hwe se ne betete ya math kakra na o kire no wo ye say ya say na beba wo ko ji sikedu a we na beba o hwe wo yi o de bia o say ne ye ma ni di nkomo ye ma ye fa ye ma na say ye nafo no okay na ni omudi nkomo esa bibia plan no ko bibie o how bia o ko mu bia no obetimi aka acho parent okay okay me never shodi on said na wo de won samutu dwa won say asofo ma bi TV stations a
womo ama kwan ama akonfo edi eye womo edwuma eno na NMC mpanifo eba ya chese ye dodo na ka se womo ensore waka womo nye bibi emfa ho se de na wo ka se womo block womo na se ni kwan so womo get access to a TV station no womo chema eye emra ena chese womo edi eye edwuma emra no asinsen a wo chema emra no ni se nipa na wa bi TV station anase wono oni eye station no wo ko ka kire ne se nipa sumesi e mane memetna wa yi eso no be wono no susu awurewurem na wo ye de wo kasa e wo ho na otua eye sika wachi because ye sha o mo ye mfa to ho ebi e ma tese beto dwa se ye ba ne se ye yipono ye sex education e wo TV so no dodo na e kasa editia ye ma TV stations a wo mo start ya no mo ye no wo mo ejae ye enti eba ne sen e na akonfo ne eyi de wo mo entimi enka eye nwate mo se emra because nipa no no na ede ne pe wona ede ne sika ate eye ni station na nunti no utimi nkoka se chinchina a wugu na tese wo se na tese wo be mani bibi den aye ento musu se yen nipa na yete wo manu yen ye ka ho bi na ya masa anyoma no ekọ esu ntenye asofo no ana se yen krofo no kwa yen timamufo no yen susu ye ka ho bi because sofo ba betna TV so wo be ka ne se o we wo be ji esika na di wo be ye na offering na mahunu se ya bo ba for di se be ye se eti ye na konfo ba de onim so konfo de wo no wo ka ne dia genuine sika wo di sika ekọ na akwa je eti o mu se so bo ne de eni kwan se ye de ebo ya wo mo se wo mo na enye bibi emfa ho wo mo se mo mda betu de na so bitimi aka fa ho yo me da se my main correct enya sofo station kwa okay but teacher for na maka say ye man penny for enso ka ho okay once asem we see no akọ kire se omo da cars akesiem wagon cars akesia V8 mu kire e dia akọ bon Ghana won ye surface to the sense asem ba ene penny for no show up okay and can say basa and ka dia minimini say die ni ye ama Ghana akoso agi say obi eku obi ade bi ye serious bridge bi eda ha ebu ama nipa say say ewu na gini akeka ye ho ni akoye na ede eno ni ade ekunye wo man Ghana ha ena sadia na wo kan fine ewo mu so ono ana bi any TV station sadia wo kan because onyeska almost 400 I think almost 400 a month so 4 million I think yes something like either 4 yes into obede no wanya what I say obede no wanya na no ntwere say ko fosa niema no hwe bible crack o se de nso ahunhum nyina hwe pastor no ba TV so ni suni ne ban no behu so free nyame a ebeka wakoma me ti we won one thing anyakopon de ache me metimi ehia pastor wo free nyame a wo appearance any said ya wo bekasa mehu say o we obeje me okay me kakra me won obede obeje nti won use wadwen Ghana ha na e won when use wadwen a mini edu ba bi a obekọ form na me ka say enkola no ene omo tsan ye enkola poni ankatanga so wo share video second video wo se den obi bo no say wakoko bi o say wo dia me kwa aba asa de okodi just day bi asa aba exactly na wo behwe mu so bakodi just a day no wa ba so ono no wakọ aba de wakọ twice so what I say me kwa aba na dia me ba beto enye na ni wumpo on fari mpo wo hie mo just say yagu enka wo humpopo eni sumbi hwa akola no agenya me eba na brabo on sesa ne na wasesa china age mo de ne call life in prison enti sapa akola we sambaba me say nipo obeku ne we de aho obeku ne feel gadochi we pa de so enti dia ne ya because ye mpani fo no Ghana ha no atrabo amedwe ho aya menti ase se bibi ensi a wo mo nkenya mo ho asamu kenya eba ye bi o ma kire se so mututo wo sha wo bon asamu wo bon ayen kosi aga Abalivia ya aposifo o ma na muntu mutu ye enoma bebre akoso wo Kasoa obehu yesi ani ye ku obi atumura mu ha sei obehu yesi ya yesi obehu ya yesi ye hu we enso so
Ubewa yanti womonka aya ye hwehwu de ombe yanti omokwa kudwetwa ho mfonyi no mo de aba aya akwa take ye samples ye bedi akiri eno no na wohwe anamontu asese wo mo afa ede afa ye ishmo ni wo no ho a wohwe ebekwa kwakosi aga ye benya enyoma pa bi ede afrimu because ye dodo na hu ni sem se de wo mo kokwasa saa na wo mo de ye takwade girls of white se ye che wo man kan wo hwe wo man bo so hwe wo wane abaya beka ena ye hu wo mo ye de wo mo beba later on ye say oh ye hu wo mo ye gusu a ye hwehwe akire ya na de betu dwa say ye hu kwada no e wo ye septic tank a che say wo mo enompe ena na wo mo ehu wo mo kwa ye forensic ye test a che sansa no mutimi de ehu say we benie we ba dom penie enti wo hwe anamontu a aposifo etu concerning issues anyhow a omuja to one mu a wo hwe wo de toto how o maso issue yi mu a ebetimi abring something fruitful and as be normal ones a said o mo fa asema no maja to one mu sa na me so me say bi disase de tie ne say nti o memu ha mra ya adwuma okay ya hye mra ne bebre mra ne de dooso na ya adwuma de eno ne asem no a police foi chese ube hu say ya aisa sama banana gidi Ghana for dey say ya say ya ai 9-day wonder say ya gidi e chire nasra unti ho asem bi e before say a police for no sabe enyo mu nyina mo but Kasoa ba e ho ye dangerous chese me hu adekodi ehho ehho ye dangerous criminals wo ho pa a police phone so wo ho baby say dey na omoye e dey empa na police for ya I say na sabe ebi a police phone ni bi ene criminals ni bi aye baako because e kono e report omo kra within a short time no na ya say you omo ye kono e report omo within a short time I say police phone na ka say ebi no mo make us omo nyina o okay ebi no mo any criminals na aye baako enu ti na just omo fa wa bosso me nuaba una wa ka say wa bosso chese almost for police for criminal make us say oh we no mo ya de make okra e be say yimi e be say yimi nti omo ne a police for ni be the criminals na ba because omo nye sike free omo nchen okay omo nye sike free omo nchen nti na nya ade a chese well ya bompa ya say kwala issue yi e be kwako like e be si aga me papa be si aga so the next time I walk as a post for no ne wo mo eye baako enu nti na chese yeah wo mo dance suba no eden etwema din disi how na wo ka say afada no react yes me kwa aba no because obi aposi fo aba ho no ma wo mo ba fa na wutimi nya kokodo ti obi won ni in front of police does it mean say that by it no kwanso ano no me nya because Ghana ha no won ase ye no sere kwa menka ne say asem aba say ni na be ye because ase din ni ye me tell boy asem ba kopa ya me bisa minu mienu den ni ye be ka engosi aga because ye mpinifo ni nyo ma dwin se wo mo sesa ni nyina ne sen ye brought it up ye so den ni ye de asha ye bribe okay bribe fani se bia wo adwuma mu na enema enkoyie pay a ye de ma we so oh mate se bia we ye we ka wa be ye wo ba ye because utia water bay utia danka wo ye we nti ba try sa won so ba ye bibia wo ho nti wo di banyi no na won so wa start say why kenkon won so can I say why be stage bia watra puto o bribe no ko high wow inti sese no si yenhwa that time na ye ka highest and robbers and na oda koma efi etu ko da koma ne ko Newtown e ko Newtown na ba Nima e free Nima e na akoshe Kasoa inti sisi e den ye ashe Kasoa den ye bibi abesi bia Kasoa say when was the last time out in Nima inti sese ni nyina akoshe la baby account one no physical broad daylight here to see microphone police for mo hu ye omo hu ni na ba so
social media. Recently, me guy be a school. Last week, shout out. Me school. Okay. You school money. Guy ni so I said, no we again into oya bibi na oboa. Wo dey pon adwuma medu no. Ya pon na adwuma medu say bi eska na kita wo bo no agye nyina. And then guy na police. Last week me ni go share La Paz. Me dru ha. Me go na be no. Edi ani ade fra me ma na kro. Onno pani ni pa no Twitter ku go me di na me we dey I say I hear my name say hey you Aubrey. Sorry, I said at 10 I say and I'm saying, yeah, why a police? And Abana Metia Mono, Obidian in China, junkies for the Bakudian in China, no stop a car now, I will pass higher. Mimica or no car, I may come some time baby, I may do not. Maybe all school, women say, actually, mentioning. Or stop a car now, not junkie, knuckle. Or say 5 for the go on, for any time. I do when I'm saying I must make the I drink to some body now. We ain't in my car. As with the way I'm say yes, that's what mommy be. I said, me do it's a what the shots, yeah. It's funny, say, we are a foot on a medication of my it's officer then a bear. What do you call? It's one junkie for now. Sorry to use this word. Normally police for any binom. Yeah, but can make us so but a lot of it. Okay. Inti ya better than I gonna call you. Where I buy ya dig wouldn't me ever 2 weeks time, 1 month time, 1 year time, wouldn't me ever. Ya better see and to me I'm trying. I'm sorry. I'm so Ghana hardly say Ghana because mini about Lydia yeah share advert Kasoa TV so Kasoa radio so you hunu no dodo na kasa ni say yam eni kwase ya mo kwan mo di eye wo mo dwuma no na wo mo enyamba TV so no say yes to ne nkofo tu hu anamo na ye ho mo na ekọ enye ye ni pe ya na ye di enwa dance e di mo enti eye ba mo ba TV no so na abesei eye enkwada no anase eye den na wususu say ye ma wo mo ye si wo mo kwan say ma wo mo ma TV so bi ma ebebo ana well ebebo in some way okay because first no na ube hu konfo kra enwure mu baby enwure mu chese unhu e wo kru baby abekwa ko wurewura nsa baby abekwa ko wurewura nsa wo akwa ko du sa konfo no ho wa be pa ba eti no mi gidi say ye mom free TV ni radio no so a ebebo akakra because the more you hunu nipa the more hu ade no na register e wo tirimu na e ka to say to anamom okay because all the TVs no watch na chira kwan that mean chawano obefa ha e bia yeti na board the na esi ho na even oma post iti then iti da mo hu no na register wo tirimu na chese musu di echire akọ iti ni sa billboard so mo aye ne ma me wota ya draw wo yi so nyina no o se ye yidi nyina afiri do we e mefu adwuma okay e mefu adwuma wo so mo hwe Sadia nyina no omoye nso amonye ye betwen a masemasi ansa ye di echire iti no me feel say ye free wa ye free TV so ye radio omo be ye sa loto na mesene nkro de ba no ye omo nyina free ho say kwampo de say phone so kra ba hu wo ho no ma hu kwan a me wa number no asend afro ma misika say me ma loto number na wo loto na mankanka wo utibie mu ne ai wo loto na makona ko twa ne di na fabo abra yo we there say nentia e ba ye ma ye hu ye ne se teta posifo etu anamon ekoye se wo mo akwa hwehwe konfokro na chese wo suma eye manti wa yi mienu se wo munya amofa sa nyoma no embra na se nko mu kodi se wuru no memefa no na ebra posifo kokko pie mu ewo fie wono no ede na ne chese papa no otilo ordinity adomu kra na mom ne yire a chese wa wo fresh 2 months baby ono eno nkoto na no kra bo no posifo bre yan se no mu se maame ne hye dem no chese o mu bo maame ne ye na de se wombie owo bupunu nani
ansana chese maame no oye de wo mu hu sesei ahese wo mo aye den aso ni mu a wo mo etutu na no nenye se wo mo edi na to eye police station wo ma chiri mu chese obeba ababa be report na ansana no mo men ko hwe eye video no emfa embra abra chese aposifo ekoko store me papa no efi ho na eyewitness no nensama wodi atu edwa na chese wo chire mu ese ye papa no eye fraud adwuma ena wodi no wo ho eno ma chese wo no mpo de enye se wo no mum na kwa abonten ekokoye advert no wo boys wasa sidan a wasa employ nkofo ewo ho no ma chese boys na kwa abonten ekokoji se adwuma na ene omo de ne telephone number no atu edwa ede amanite na oye bibia de a na wafre no ede afaso man kotie eyewitness nensama wodi tu dwa no embra ne ba ye beto Ega, blago. Na bom te sen. Na me hadu na unse. Ba dia da ma ne mo mpai bokura yi mu. Twa ye mfoni de esi ye poti papa ya. Ye kwotiri na edi kan kura ye frɛ ne sen wo fa hin na de na ye ya ibe pie no so. Ghana fu eti o mini akwaku. Pacho. Bra. Ni dina ase. O se ni dine de sen. Yesu na no area. Wo yo bia woti krom ho wa hu. Ebi na obetna ho. Eti amana si krom no oti. Owo. Mo Thrέatens o wana benya. Amana si wana benya. Na obi anim no se na dwuma wo ye ho ne se wo ye bosomfo ana so wo ye komfo ana wo ye obi a wo ye dunsini ana wo ye den. Okay, mostly today ni mo na ni se o yo di fi. Ana ya di ni no area ni mo. Nke mostly as o se o ye fraud ni ade. Sana me meti fa o se fraud ejuma na o ye. Just what tepom ho but o ye omo fraud nkrofo ni bi. Ta. Wani when you fika kraba instead nya penyi so sa at least o hwe ni age be yese na 35 to 40 years mo do benya na o hwe na o wo yire wo ma woni abusua nete ana ne nko anete wo yire wo ma ana breast be put in chain I say breast ni 1 year man. Eche say wa said that sifie kese a wodi ye adwuma no a eye business nti wo boys a wono mu ye adwuma pateo we sifie kese fa nti one boys na exe wono Ebusan for say wutie mi akọ atenka Facebook page sesi a na ye hwe papa ni nhwe ni fie ni nhwe kwane enam so eti ya wo ko TV so ni ade ko ya advert ankrofo nim no ana won de eye wara beba Kana matini not is also by Muslim father nim ko I so bi na edi anima Lifano ko ba thank you so ba be see on so okay o wan ko wa kasa man me fan say ene o community PR for edu ko kasa no no momu no e de ne number at receive ko no ofie sana ni pan na kasa the reference ni ko TV no so okay na o hwe na sitina mu no te sen wonu akasa no yese kwatre kwa be mount ma no atie ni din kakra wo ne ho o bia kakra wo no mu na kakra wo no local champion Marshall oye local champion e ba mpotem ho dia ono ane yeah okay ave tire ye mu kakra mu wo hwa na mu hunu se prosifo aba ho ne hwen ana se ba ne sen na mote ye se eye papa we na ye hwehwe no kemese ndana ndana ye juma o e ono ntino no ma na nipa na ye juma na ano ka ba se wo bi machine ano de me ka ba se wo bi machine ti bi de cost ana ye ntie di na ti se kwa guto bo mame o si na wo ye adwuma ho na boy ani ni o ya driver me sini okay ndi wo ye adwuma na den si ye
ana nipa na me yɛ adwuma no ma no ana ɔba sɛ na so you no sɛ yɛte sɛ ɔbɔ budum bang anyɛ adeketewa koraa nti that moment no ɔse nana no abɛfa kwan mi kokoo bi wɔ ɔbɛfa America fa kokoo ni ma ɔkɔ nti onim adekode a nti ɔde America saa ɔne ne baba ako a wɔne ne yɛ adwuma no onim adekode nti ɔde America saa then isade kɔhwɛ ni nti akɔ polisi oh kwaku mesrɛ pa gyina yie kakra bi ma me na afei o kasa ni ntimi mra ma me why gyina yie kakra abusuafo sɛ wotie me sesia atia mozu okromo network amana the network ho ɛhɔ ana ogyina no nti amana se network nyɛ ɔmbɛyɛ nie ayi eti ukɔ atenka Facebook page sesia sesei efie hɔ ba bi ɔmokɔ kyere saa konfo sɛ wɔyɛ Mallam so yɛ jujuo but area fo no so ɔno no yɛ frɛ no nana ɔwɔ boys ɔno mu yɛ adwuma no yɛ froster ayɛ sɛ ɔsonde nkrɔfo ɔbɔ man nkrɔfo kɔ yɛ advert o wo discover mɛbɔ ho ne ade ne binum ne ade ba hɔfo ndio sɛ kwagu aha mo akasa de ɛyɛ a wɔmfa nyɛma na mo nso watwitwi mu adi kakra wɔ pom hɔ a sɛ obi hɔ no yɛn sɛ dam yɛne yɛ free mom but because of asɛm ka yɛnya yɛnti yɛnkɔ ne wɔ sa nkɔdi sɛ adwuma no bi da ba na yɛate sɛ adwuma a wodi nkɔfo na yɛate aba hɔ nkrɔfo firi baabi ba hɔ ti mu hɔ ana mu hu si wɔ ne boy ba ko dimirika betwa mu a wɔ mu dwane wɔ kokoo na ase safe nti eba no sa na yɛte sɛ wɔle bɔ bibim yɛkɔ na police fo egu fio bɛ nipa 5 a wɔbubu ni danani nti ata na yɛre no wɔ dan nim a wɔbɔ dan no ba wɔn bio wɔbɔ dan ɔkɔkyerɛ ne yɛre ne hyɛ dan mu na wato pono nim Kweku na oba ne sedem no wato punu ni mu na papa no de wadwane yeah na oba ne sedem ma wato punu ni ti police fo no boy no wamie police fo yeah wamie o nti police na bu da ne na na kwa kire oba edi ya ka say de oba no police fo nsem isi ya na ba no police oba no wawo am Oso obana wahi 2 weeks. Kwaku line no. Ebusafo mo fanchem kakra, kwaku san gina yie kakra na baabi a ye kase yamna sikoko no ne ade ni ntiduru baabi a ya na network na ye de wo ho beye but kwatenka Facebook page sesia na ni nyina demu live wo ho no mo baba wa fresh kra ne ho fefefe wani musini kuna dwuma wo ye ni eche so mo nyina na ye wo ya compress because metiwe me yiri nim sa ha na meba eti so kyena bibi fufuro bi na mamna hu na ye enkrofo ba fi ho ne kyɛ so ni mame hwɛ sɛ kwaku ahoma no ɛbɛyɛ yie kakra o de network fufuro tra na hwɛ hu okay kwaku letonka aha eti ne yiri ne sɛ dan mu a wo mo bɔ mu a wo mie no mo ebu ani kɔkyere no wo kɔkyere ne yiri no nti akɔla da ba fakra wo di be 2 weeks 1 month akɔla Internet ya kaze police ya fanin ka nditema wode ne ko na ya pa police ne cho se won tumi nja akwala no wasa nti won fanin ko ba ne de mo ampene amai a wote mamene ko awuja eh police fo na ja abodoma wanya 2 weeks no mo arrest the nursing mother no a won your bad time ne de ne ko gache enu mo ja akwala no nti akwala no wan sesi ase ya kase and dream me na me step for mo de na me ti se wo se oda kwa no koma ni bra yere binzi no se ni bra yere why bra yere obe ma bra yere na oba na bra yere obe ma na bra yere na te se be ma no free pom ho a me ti la ka se wa be fi da won mo de o fi amana se won mo fi bi na oba but ni brat wo chese na busuanfo wo ho bi o matena ho ache meeting from Sabai me mo ne de ache kakra uni mo mbe se emfie mienu abadwa mbe se emfie miensa to 4 years
ɛna kyɛ sɛ wabɛtena hɔ akyɛ a na busuafoɔ koraa wɔ hɔ Tape, about Cocoa, so him crowd friend or anum Mancono liar. I am to do on to demand. ɛkyɛ sɛ ɔmo abɛtete areas wɔ bebree na deɛ ɔmo yɛ no Sir. na nsɛm wɔ nyinaa si yɛn nso so mpanyinfoɔ ɛwɔ kurom wɔ sɛ ɔhene wɔ hɔ I know. amanase hene wɔ hɔ Patio. eti saa nsɛm wɔ nyinaa no wɔn nso so aba mu mpanyinfoɔ ɛwɔ kurom wɔ ɛka sɛn wɔ ho anaa na ɔmo nim sɛ aberanteɛ wɔ na ɛhyɛ ase a ɛwudie se yakɔ so no To see Andra up to date, no mean, sir. Only be an answer before Saba or one by yet be this, you say, na ɛwɔ te sɛ nana adwane abetwa mu ne boy ne baako na kyɛ sɛ tip of because so ansa na polisifoɔ bedu hɔ Sape. Obi am say, obi friend and answer, obi be catch channel. And to the moment I go and check Diana, you say police from so big quiet to say, than any other call. Sɛ wotie me sesia watenka 104.7 Mr. wa bomodin na ma wani enko ho ma me fa me kɔ baabi a prosifoɔ no kɔ hɔ baabi a abaya no ne baketwa na yire no kra de onyi yo picture na me hwɛ ne fresh young girl Onyi kra hey na konfo mo so ɔyɛ nana sɛ wɔno de no me fa ne hyɛ konfo na me fa ne hyɛ malam o ayibem Nkwaku Patati wanu no waya konfo na waya malama na waya ayiban oh say mostly me na any man say na get the friend wo area ni mo ba onya konfo adwuma bi oba nse bi wa okom ni ade ne de ye hu nsada abiri bi oba nse oti ho no ma na nkofo ba ne nche me say na we aba ne nche ba ni dwuma ko potia o di say konfo na malam dia ndi ntimi nkyere Dia ya friend na ya na ya de friend o area ni mu hono. Na wani montem nso tesen wotimi ni mu bonkomo ni mu di agro nom ni ade ana oni de sunsun mu adwuma na na oye nti oni obi ani agro wo ho. Oh okay, me twa ka say ona ye fine pa o area ni. Yana ni free pa atan say bibi nya na otimi ba enchen ba de ni ade. Munyina munim sɛ ɔswende nkrɔfoɔ mo so ɔyɛ froster wo frodo nkrɔfoɔ da mo nso mantia prosifoɔ na so sana o de atem ka sana yɛ tse ni asa atesem ba yen ko ho yen ko hu adwuma ko potia ɔyɛ ni nti yetimi nko report say bi wa BBC ana say ni si because so gina BBC answer na odeko there's evidence bi anse da ni hɔ a mo betimi am de ate no kopem Oh. This is here, yeah, Kase, dear, and if you will be any few of you. And the permission with the be any few on man of it. Well, Gunim, Mamma, you be cacre, be majao. Na anope wasan twafie ho ne environment na ma na tiefo a etie no mo mo hwɛ ni nyina no wo mahunu eti maminya wo na yenko prosifo nso nkache na yebesan ba wo ho mritia wa bi mu wai Mate da. But today the fear video ni bibia ni bio nafa eto number isu sesi a why Mate fama unia yi kwakwatie mo wa ha kwaku okay Obe mo woti o ye ndi bone eti oye hoho na and someone business no so de ebebetu eja no na utimi won say nyoma ekoso pound obia che it is say ebia ye suspecting say bi ono ene konfo no na yetimi obi nso timi nya ho say yatese ye bachunti ye ma tip off ama wadwane na ebinu nso woni say aposifo na mo tu na wo mu etu ye say ma mini jani ba wa wo no month old ni achi no eto wo no a che say wono nko amom ena na ekondodo na hu ni say enye na mabibede fo nso so ha ide na che say wo mo so ebeka bibi kakra ede afa eye shodi yes yeah omaya ye timma ye hu say enkwada kwa akodi boni ama ye hu ni say boni omudi ye no kampo no wo ma agi obi kra ede free nipa no ensem
na enkwada na atimi ache say ye nipa asumasi ana wo bentin ye hu no TV so ye te ne nka ena ye tu anamon ko ne go na osise ni na yenye ene ye enunti se aposifo etu anamon akwa akobusa nipa na no asem se eye no kre se ensem enkwada yi kade ato wo so eye no kre sa ana se enye no kre yetimi enya akokodo se ena mo se nipa no wo ho ntino na yetu anamon akoka je ni se aposifo oba wo ntinti ye na dwane anamontu a timamufo no binum etu ye edefa de we hu anunti ama nana no se de ye nua ne che wo se nana no mo de fam wo di edwane no no kwan so anu no se ye hu so obi edibone fo se mo obi ahye nkwada ama wadi nkwada edibone na anunti wo se ye nchi ne antutu na no ne hu se eyampa se wo no na ye ya na enya wo no na ye yetimi abopa na yetimi akoka che ne sa posifo oba enti dwane na ko na je se wo man no ye timamfo no ye kra ye mpo man no se wo man no bekoso ana se den abura na se den na ye di tina eye wo mayi me da se me ni aba hwe asam ne ya ja as just me show video me ti asam ne eye me ja because me so ma woda me nim se hwe aboso mi nkrom ebi kra mo na aboso mi nkrom ebi o ho edu nan na fensa akola hwe wonyam emu afiafie emu ntasutie emu niema bi ensem fata na akola ebenyi emu chim kra hwe se dia wo betim na akola ebeto ho emu aweawe a obenante edu 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years up to 10 years not just second akola ya nyawe ana ho empo na ne maami aka se wakaso ma na menum nsuo fa we mame ye we mame empo no de anumpo ade che ne kra akola ye healthy ahyenye no in fact esa asem we omunya attention ma akola ne pa na maka se wonya ko a wotimi nya akukuduro ko ka kire na mama se aposifo ma no in fact minim se duabo na memmo no na sa wo hwa me na wotimi di nchen wotina wiase na wo bedi nchen adimoko na ebe ya woda ebe di wanim ebedi na nim ma abrabo ade abrabo nya ko na abrabo nsi because asam ne ye ja so aboso me nkro mu jawo emu chese amani hu a obata ndakọ we obehwe kra na bia odi ni baba ako ana be ma no ebi o emienu pe na motimi agene krefri ni nsam just second na omunu omo kra o sisi a konfo ya ya chi ni obehwe kra na oba na ye konfo momodi ebusa be ma ne na ye konfo no ubehwem na oba no wono de ye ja ne ba no mo so de okoto de ne bodwe minia won me eye ne nke esi ye ku omu mienu nyina la ye ku omu ye fa mara ne hye exactly me tell me te bia nyame ya adom na me be ye president o man Ghana ha mo be fa ne hye ne be fa ne hye pan so ayi uku obi esi instant justice I said to me yeah juma okay we kwa remind ni sa na ma na ehu hia woman timi aye nhwehwe ma kire se won sign no kwa na no so won nku ni bi papa anya hwe abone nya hwe so mo timi ye sa de we ya ebetimi aboa ana sa awudie na ekoso no ebetwa hwe ebia wani ye hu wonimu nia omuku oma munfa amani hu ye we de ebia kola no ana when I physical ekoso wouldn't esuma se niema ekoso amonfa amani hu se ye be jai sa niema na yeah free radio so me sa TV ne so wo munya sa niema na omoye okay na sofo no monso binom monso monsha wo ma ye me de bia ya monso me pass of se de wo beta wo ko machi a e wo de me hunti o mommy ensha ni enjai jo mini abalidia ensem ababeto dwa wotutie eyewitness no nsem odi tudwa yetimi ama na tip off ama na dwane na oba tan nso so wo hyedemo enkrofo obopunu na wotimi bu waso nnua se wumie kopim se yebu opunu nani enu nti dodo na susu se wono oka ho ebi one ne kunu na eye edidwuma no na nunti no krampo chi a o ma chi no no kwan so anu no bai sinto ye bi wa posifo na fasa o mo manager ne ba abodoma no ho no mo so se na hu nsa Lucifer ne de asem we kra de aya na me ye mo hyehye me me ye mo hyehye me pa wo sa asem we hu
I just say omanfo na nkasa omo area oya nana ben omo friend konfo na say nana ben nipa di boni say na say yebeche na mo omanfo na mo ho na mo asa ma tip off say onwane na police for na ede na mo pa kire e just say dia oya no mo foa so okay mo foa de oya no so omanfo na mo ni wo area mo ni dwuma a odie no mo kura ko na ko se mo ko yi a police for asutire mo kwa na wo se mo ko fe ko kire no try say police for ba fa no so a police for ba de mo ma tip off am mo adwane ko na ne yere nso a wa wo nti oba wo se wo na ye ko ya wa badaye bebrebe ake wa badaye pa wa wo nti wo ba ke twa na wa wo no ntete ye ba na betim dia man okay akada na wa wo no na wo sa ayi akomo sa wo komo sa mukum unu kunu mukum mo frodon krofo e be ka so mo ye frosters he ka so mo ye ntete ye ben pa na betim dia ma akala ama wo no I just say we training na no so about you be more than what you are even doing. Okay. So I just I dey we two yen try me aba. It you say edom so kopa na ye hwe de ekoso. Na konfo ne omo keka ho nyina ye omo nyina epiepie de o say de omo ne enyo. Sir. Okay. With your comments ni bi e wa hanu mu mama menkenkan emfa mama star blog edo de about good afternoon to my GH ye so. Rosa Davis say we have been too lenient with issues in this country. Sika, you and your guests are looking wonderful here, that's it. The network companies are also part. They distribute our contact to these fraudsters to lure people into falling for their tricks. Or no so ne dia what they aba and ready na so na me from Musa. Or say network companies say ye wo MTN, ye wo Tigo, ye wo Vodafone, ye wo Airtel. One more can who be. One more distribute numbers not edema fraudsters no ma one more in contact with us. So one more bebe friend into one more crampono. Who be here sempeni for ebe timi dia so twi bia mo mana restrictions bia mo mo sa anya o mana ho ana we dem to mo nyina obi atimi edi na December dia tia ni say de na obode omutimi de ye na me because what one mo a obi timi fra unim ni pa no o say me ma loto na mo nti e ba ne say nti no mo so o say ye hold on responsible okay me say hold on responsible hold there me ne me sister Nyanjo okay say nti amene na Nyanjo because number there one more accurate me for phone e bo wrong number na etom I said am na e school ni it me drop plus 4447 it me bo na atom okay no there enyo mo yes because number there me ya juma Vodafone na me ya juma MTN na wa ba na wo touch pap me ni wo kwan say me bisa wo ne ma wo dey okay what I say and that some running na ho okay inti no dey what dey omo ye out yes yenso comment ne so Jali and so Edward de boss which Mallam say or for be specific to what you are doing. Doran so Edward de boss say oh God we need your help. Star blogger say this is serious so mobile Monica Daniela say the woman is aware of everything. That is why she didn't open the door. So the police did very well for arresting the woman too. Nana Jesse and so Edward de saying they have to stop all of them. Some pastors are the same. So Edward say the woman is aware they get money. Ghana aside power. Nana Jesse so Asabe was say the police people they call. I say the police people they call him to leave the house before he give them money always. Also because he give them money always. Or say I police people go them take up. Say go until any adwane. Sansi Sakawa dey Star blog and so I say the woman is part. They should jail her. How can she lock the door? Rosa David Edward they by saying Mecho Achia. And so Ghana isn't spoiled. All we need is to put structures in place. Ghana is better than of so many countries. And also so dear our day by and dream big and also the scammers, criminals and fake pastors are behind this nonsense. Now that they see also say please not the area people who give tip off is the police people who call him. I tell you what happened to the others so for obi so at the end no na just omo ni say I suppose for na the matter for enti
na u post ni a wo so no wo ye de ye dwumadi show sasa botimamfo ene japade ho ban na wa woni se ni pedi boni se na wo kwakwache na zutimi etamfom esa frese mi bo enti no dwania and does it mean say yeah woman ya hu woman na ya rely on them so we ahobambo adwuma yekuo no kra boni ni kwase e de ni eto wo so for any security ana oba sha no dey yeah Sheminia obi entimi ma ho ban so wo entimi ama ho ban na wo ka say your police for until we last on them minia utiate why so bon ho ban I'm telling you e wo mu say aposi for holiday but so one month ho ban anka because said the omo kan ebetimi aba say eyampa aposi for ne bo e kan ebetimi so aba say area boys ni bi ene ma ete ho say o ebia say ni say nti omo nya de omo nya ne two things okay either say police for an area for ni bi okay nti then na say yeah oba say o post ni a de dwumadi ahye wonsa na say wutimi yesi ya na hu bi yin say no mo for obi for post adwuma na de me no mu ehunu woni pani mu ansa no mafa because I can never call say the omu wo ema wo efa wo na say ye deceive na say dada wo mu enu ti say dim ni betime hu say nipa we gina ho no na say o training wi a ye betime say oye obi a obetime edi dwuma no in a different way or you competent for the work the atiani say ade Ghana ha de whom you know ye fa wa dwuma either say obi dem wo wofa bi obi ni mo bra bi iti cha say one kasa na edwuma na wo koye na bia na enye wo musa wo pa koye say edwuma okay so say say bia utifia uni edwuma bi edi uni edwuma bi edi nti ana uni edwuma bi ayi nti no na obi mami connect ema we so bia na one kasa you don't have the interest so wo pa koye sa ade nti wonu mu nyina aka ho nti na criminals adoso because our interest police ni pa emrasha o say bo timemfo ho ban na so utimi koma take off yen ka say no kure wo assumption na ye ka na so utimi ekoma take off say no kure say police fo na ekoma take off na just say o police ni no uni mu adwuma anasa one konfo na aya baako oma osika nti no sana na comment ni nipa ne cho sika o aya baako nya ye just sika obenya woni mu adie nti no on tena ho no ni bone saa odi a na abetepo odi bone na wa abetepo that is a timam for no so bom ho ban unye wadwuma o se wo ye no unye na say ya won abo Kennedy Japan wa woni ye papa MP for Asin Central wono de wo sore waka won ma bi ehun na say ye na hi na say wo se won ka won sam dia wo ka na nensam a ono tena ni si show so oni ni host ye papa kwaku anan wo mo echema say de ene Mallam fo Dusifo akonfo wanyo asofo say no de obes pose obi afese de na ya asofo nkwa but say wo hu ni sem enya asofo nkwa na edi wo mayi ebone na emu Mallam fo no ebinum enso eka hu ebi atese onu no ehu ni say no onfa na ni ensi asofo no enko enso na emu obe make sure say ye akonfo Mallam fo Dusifo womu display womu ho TV so ne won kro ne ba sika gari ne de sika gu wonom ye de wayi kurasi wo ne akata so ne de akire sa anhwinim ye kata so ne akekira ye betwa ye ho sete fro da ye be wie na no anu no sika ba begum no no mo say no wo bagine na ni wo be ma na ni ada ho no ahwe pa ama sa no ma ni nyina etuo etimi etwa na wo hwe ye papa was starting with ye asofo expose ye hu anamontu aposifo anampanifo etu de fa we enti ka wa ba be ka we no no ometima ye bibia fa because asofo mpo dia no mpo no onya evidence mpo otimi di sofo we dia ba ene wa ma wa ne so ma se wa dupu ne so ma wa yese ye ye papa bishop dan obi nim dia se ni kokopie mo kota wo mo maka nyina de no ekokugu ye chese bia ye chese odwen ho a hunhunu se asa ye papa wa mo so krampo enti wo sha said ya wo sorry a wo ka say
say say no obesore akonfo so adusifo so wo eye nkonya e wo TV eso no o sha ne effort a wo be put in place na ebeboa oba so dia na wo sere When you need time, Mr. Ghana, no, Mrs. Sakawa, we say, is who you know. Later, Mr. Nobi Tiase. Obi ni manya no kwa na asem. Ye ka asofo a. Enya no kwa. Me ame papa kenele Japan. Na ono de me salute baby biara wo. Me pronounce them to the stance. Or ye me half. Okay. O ka no kwawe. But Ghana oh. Eterebo ha oka wa obeka no kware no. Oka no kware wi anhwa wo nu fie. Me da bia me ka se menye obi abọ me ho ban a nsem a me huru ato ho. But oka no kware anhwa me free hand drew her nine one. Me je fo na hwa ade nya me bo. One is your proud wa sheke. No anu no hu be asofu no mu binum bebre wo Ghana ha. Se nsem me be shock you. Nanso ya papa try a na ye me de. Ba an kwankosi aga. Yes. Met me aka say nipa etimi explode too much ayi obi nim. Ye obi nim o ho a that dey suni o mu ye fa. I say minimum. Nti asa me ma asa maba. Oh ene. We dey wa wini mo we dey nti ebe den ye de sa na eku ma no. Okay. Ye de say e na eku ma no. Nti ebe den na Ghana yakoye ni. Ghana be den yakoye ni because minimum bi I say we are say ebia oh we dem from we dem me di show me pa cho ma de kroba ko pe pa cho unja na mame no de honorable we dem honorable wanya ma no de kwa bonten honorable ni trimo den me kwa yi say me ba na eno so honorable so be say ye boni din bone ye say honorable so be say ni din be say nti na ni ote wa bonten say ene menye de agwe ene na bra in fact ne ba na mu yi no eno na eku oma no aba ya wona bonsam a wodi atu edwa ya chese working na se ye wo bi a wo dwen wo meyi hu anase wo bi wo meyi hu adwen pa adenti na ya ye ntimi mfa ya nsusu ye de internet na da ne de kwakwa ye se nipa no me buana ono na di na nimu ko ono na nimu nyamba wo kwakwa jintini ye yi ye ho de si nche ye yi mu enyo mebu ho no asem ke bia menu aba sho de ye bibi na ye mienu ye wo bibi ebetimi di abo na ye pushi ama ade na timi akono yes there bi baba ko yuto eba ye beka se ono kwa na ebe je nimunyam no ono na ebeka se odi ye program ne eba ye ono na de idea no eba nti obeka se ye ono ne de enti no ye mboa no sa adwen na ewo ye tim no enye na se enye dia na ade nti na eguso edi etu anamo na esusoso be na ebenya ewo man no se timamufo ewo sa adwen no ewo wo mu etimu a enye Ghana for se asesa ya adwen o se asesa ya adwen pa che se obi ye bibi a eye papa o se ye de ya ho de ntai na chi honorable Kennedy Japan me penase mutu che se akukuduru owo a o ka se obeye bibi a otimi efonte ye no menye ni se Ghana obi wo sa akukuduru ni bisa oye no oye na de banyo emfa na ho onim sa de oye na eye papa ko ade a obeye nti o se ya tai na chi o se tai na chi pa e wo de oba o se etimi tai Ghana fo e mo me tai na chi na nipa ya de papa ye tai na chi o ma ye sabotage no chese ye mbonu left right center ye tai na chi because ade oye na ya de papa ye tai na chi yo the last comment ye nua bi de abade chese wono de eye na na jesi nani abre pa eye chese wo hu ni se the ekoso no de ya positive na Eunice Ochedo de boss say what happened to the Arrêsted comfort I hear the Arrêsted comfort is hiding in Kasoa I want so at the end Lily so the boss say Ghana is good though, but our leaders should stand up else na na jesi the boss my sister I watch you from Sweden they should check the man phone call what I am telling you now
that is the police who call him in Ghana, I will see that fast pa. I tell you, on also no. On the just what I say, post for no more you know. One more ever channel, one man a matter of any education man no phone so. Na yɛhwɛ ne phone so man nso na adwane nti yɛ de kwahwɛ ne phone so na yɛ de nkomodidie no ɛba ɛyɛ na wieyɛ na ana ne sa no video bi aba bepie mu ɛwɔ yapono ɛso ate sɛ yɛ benifo no bi akwakope yɛ maame a de ato n'ani issue busuafo no wɔn akwakope wɔn visitor ate sɛ wɔn wɔn yakɔ ne hyɛ de man kɔhwɛ sa video ne ɛmbra na ne yɛmfa yɛ final words ntutu edwa ɛnesa. Too much TV never to market and send my footage to my phone. Hi. Good morning. Okay. Too much TV never to market and send my footage to my phone. Hi. Good morning. Okay. Na abusuafo se de mu hu ye eno no mpanifo ni bi na che se akopie mu e wo hono ma wo mo so ekwochiche eye abusuafo Arrêsted arechiche owe ewo eye nipa wa na se fi nipa enchen ena ede eba na ye di esia enesa no ye me ma me leader with them the fruit so na ne show them jana ha obe preach ye tententi onya fancy yo no no fa ni di ntwato football ben den abeka che empanifo ye man mo empanifo e de fa no ma ekoso wo meyi mu adane da wo mo ye nhwe han ebu wo mani gu so e dise bibi boni asi ansa no wo magu mu o mo ketem a kire wo mo emensem no football ben e na na se nsem ben na do betu eye adwuma e wo Ghana ha se no omoma modia na omoma mra nya adwuma na Ghana ha de mitimi hu se mra no wo ho nso yemfa nya adwuma yemfa mra na nya adwuma nti yesre wo mo obi bia ba we responsible for any law ya chese ya hye wo Ghana ha se no o se ye adwuma omoma na nya adwuma omoma mra nya adwuma e wo Ghana ha se na mra nya adwuma ya hyehye mra ni bebrebe nso nya adwuma I just say atena wa masamwasi ansa ye tum the company for to be kagidigidi yetiti ye VAT mo ne cars akese mu nso na aye too late nti o mama mra enye adwuma wo Ghana akra me pese meka jo shodi we so wo de no enkoma eya awofo ne ha wo mfa so etete wo mo ema ne emabunu na sese wo mo eba no to wo mo fo edifa anomuntu a enye nsem fata go yenim se futo we nsakra nipa ejisen so he na so bi no wo ha wo tu fo no so de obefa eye emu abantifa wo so wo de atu edwa ema ye yo me dase na me ka se Ajia sorry shedding in fact eja de but phantom aboyem na minim se nyankopon enso ebema wabotre amema wabotre na won show den that minim se definitely no atentene ne de wubenya so we said ya wukunu ka sese mwanya atentene ne awon ade mra ebe hye ne nsam no minim se weidie muslim so de minim mo
onye minim se monya aka ne de mo beye na me ka se yen awofo e de ne ye nkolae obi wo ho a de bia me ka se ehiafo ne nso na wo bebreu ne wagya ne ba wa ha ne wagya ne wa ha ne hwe momia ntu ye boate awu bebre no nso kan bi me ka se woman ya wo bebre eno de asama ye ha me wo sa de no but me ka sa momia nso ye nkola ne mu yie momma ye ma ye ni enkonkola ne hu yie ebu ohokra wo bi ne ba wo and then 3 days me shop one on me organic shop or ne ba na eko akola ni one ne ba ni si free care ni mo no ma me na di kan akola ni gene chire and akola ne srepe no bo ni nyina ma me ne yakọ no ni kwe ni sa ne ba na ye den aboho ama chese kwa na okọ na metie na me woman fani sa me ye obi a e bia me cheche nkwala metimi di bibia fam akola ne ehne na ma chine de na ti Mummy ma ye nim kwa akola na awo eyejra ma woda me ni America awo ye ya papa mummy nhwe ye nkola na ye afenso wo ma ye ja nkola no wa bonti akola ne be pon school beba was me di agro wa ha obi kura obo ha akola ne pon school ba oni bebi akola ne enenam mummy ma ye nim nkola mummy mfa ade wei enya futu eyeja se ye obi ewu ne ye de ye futu na nso ye den ya enya berry mummy nyina sa de we enya futu na me ka se ye ya post no me pa mo chow so wetimi asoa se wo bebo Ghana ho ban a mommo Ghana ho ban mummy enja isika ni bre no wanga they say de anya wanga na biemo se say ye 10 Ghana green mummy enja isa na e ma no mesra mo mpanifo a mo ka bi wo Ghana ha ye papa Kennedy Japan be bibiara wo bia me chiawo wo de minim se wo se a wo je mummy en sorry worker na Ghana emfa ne ntoma pa emfra se mo sorry aka se hwan na boa me a ya minim se Ghana ye nso ye beboa mummy emfa Ghana ensi ye na ntisa de ye koso no eno a na ebe koso sure de koso no eno a na ebe koso Lily Kumsin e de ba say I'm grown but I haven't heard of such news before. Nana de so we can't hear you please. Ernest and so say bad sound. Oh, mfa enche say in fidie no ye de amam ni say in fidie na ye dwuma ye de ebitimi ate akon say edwumre bi na ma ntimi anti amfa enche pa. Lily Kumsin dia o Sunday boy say my sisters you are right. Na just say ye mon se mo di tu dwane nyina no. O mu ni say eye ne kwan so ano. Na ebusuafo aha ena ebre ebema ye kwan ama ye di dwumadie no asie wagye nkyerfa enkomodidia ekoso yi no so no anything ye konfo a wono esei odi anase wo hye nkwada mu omo ye ye kwakwachi no de ne ho aka wura ne yiri emom ena yetimi eso eye nimu no ede na betimi aka ede afa aya aposifo anomonto wo mu etu ede afa ensem yi ehofo wagye nkyerɛ no ebetu dwa ewotuma GH comment section na emrepam no ye bekenkan ede amamo na ebiemu nso se on subscribe ya yem na mi notification bell no so se de be nya upload video bia wonso anya ye notification our phone or tablet anase laptop so na ebiemu nso so no follow yen our IG page and your Twitter page so @TumaGH_ Facebook and so TumaGH na abusuafo enede emia mi di dwumede hu chia mi din ede ekwesi kapa meni achiremu hema han shodi ena ye ankasa ye nuaba Lydia enede yesi enkonya etwetwe enkomo me cameraman Yamson Jamaica jutu honom ena ye nuaba ma na Nasanto no so ene chinchin mfidie no ede ema ye nyame enhira obi bia seda ne da munya ebre ehwe dasene ye besan edi ehia ebi makram. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.